Adichat, che bamre la ricetta des pescajous. Elle avait cacao 500 g de harilla, un paquet de levure, cacao bien abarrejat, la levure, bambouta 5 g de sucre et un paquet de sucre vanillat. Bien abarrejat tout accro. Après, 5 g de beurre et runut, 4 huevos, et une chinau d'arôme. Et cacao mélangea tout accro. Tare une boule de pasta. Aqui que va mancar un chau de harilla que va m'ajouter que c'est y a pasta seca. Va acabar dans mes dits. Cacao harilla dinca nu colemes. Jas ve que iberoia tau. Que nu colebric. Ah, que va mestiene. Dame jaruleu, que va mutar un chau de harilla dessus de jaruleu. Ta que nu cole. E va mestiene la pasta. Va prendre un cops. Vamos que este profina quand même. Après, ce que descoupam dans la cararuleta, on se peut dans un coutech também. Bon, la bezzara che cau recode. Abbiamo butut e gioli a carua e quando è caud, buttam i pescajous che baixen e che tornen a pujar, che vuol dire che l'olio è più caudo. E gioli. Che gonflen, che van durar un cignau. Quando sono durats, le van virales. Quando sono durats, che restiram dame la cumoira. Un chau de sucre dessus. Et tornem a començar. Et voilà, les pescajous qui sont acabats. Et bonne dégustation, bon appétit.